Namipite tu ni ai sei diu hi Pahcha sa thusu le jong le Nampin headinga ho a poimo ta thu hi je a hi gel ho na nei ta I bon wa het chi diu a hi kin siam hi in achai na lang le chi thu a hi u Benjamin mate holim na jong ananga yu hitin tun atopinga lut pai kita hi ti ve KUKI Organization for Human Rights Trust ko hurin National Human Rights Commission koma Manipur Sarkarin and Birin Singh Chunga Action Taken Report hampi luchu althing lo le thuta apel do u hi ativin ni somlenga a hichi ATR chu pompi a hi lo na dingin nge na ananei vin hi Manipur Chief Minister Lui and Birin Singhin kukite tha chimit ding to ogon ani hi ti a kuhurin achi sa October 2004 kuma NHRC koma criminal complaint ana bolu a hi Kohur bol dung zuya NHRC in Manipur Chief Secretary koma achi sakum 2025 February chu kohurte complaint don butna ni somlenga sunga report pi luding phat anate pi uchu a hikki ne hi NHRC thupi dung zuya Manipur Sarkar le Manipur Police in April tha achu anapi lu hinla hichi report ki pi ho chunga KUKI Organization for Human Rights in alung kimlo now thu aphongwin NHRC koma December nisim khatna lekha ana thot uchu ana hitan hi kohurin NHRC lekha ana thot na wachun ni somthum sunga Manipur boina Manipur Sarkar pan la dan chunga Independent Judicial Inquiry Bolding thupi anei divin nge na ananei vin Supreme Court Gitamita Committee UNO HR Amnesty International le PUCL ho akun holchilna dungzuya thuthutna anei divin nge na jong ananei ki duvin hi infala akidala kukizo ho nei le go ho apet pe na ven binar pe ding Supreme Court thupi dungzuya compensation le rehabilitation ho agan na thei pe na bol pe a ni somgup sunga compensation ho pi do ding ahi na dinga jong KUKI Organization for Human Rights in a seiki du vin hi KUKI zo ho ven bit na om na dingule achamawa waya ki pu theina dinguwa ama ho dinga separate administration sim na dinga to sat na le deisa na thu aphon dingin jong deisa na thu ana savin NHRC in apet pe na thupi abolowa arambai tingol meitei lepun politicians le officers ho ato dingdol tonglo ho chunga Arms Act le Anti-Terror Law dungzuya mona nei dan to kito lo bol ahi naw phongdo ding le Manipura apspa kisu sauzong la do ahi na dinga thupi anei divin nge na jong ana nei vin hi Tengnapol district nga community health center khat bo women kangpokpia civil hospital khat primary health center to banga akimang cha in firzola sub center khat bo umjong akimang chalo ahi tin Firzol Tengnopal le Kangpopia District Hospital sa na dinga thupi anei divin NHRC koma aseiki duvin hi kuhurin asaina wachun district thumho a hospital kisu om lo in mihem hin kho zendam thei ho jong thina atu ve tin aseivin Manipur boina ji a KUKI zo hon highway ho aman thei lo hi ta in ama ho ding lamhla na ding lampi chom siam ding chule airfield siam ding in jong NHRC koma nge na thupi ana naked uvin hi kohurin NHRC koma le khaji athot na wachun Manipur Sarkar ATR chu athinglo thilso to kitu lowa thu ki sei hi tin dan dungzuya thingzo lo hi ativin Manipur High Court in meite ho ST status pi dinga deisa na ane ne thu aphon zawa Manipura boina hungki pan ahi dan state sarkar pan la dan le arambai tengol le meitei lipun ho mancha dinga state sarkar meithal ho ki gu do na chunga mona nei ho ATR chun aki seipoi Supreme Court in achi sa August 2003 a Delhi High Court na Chief Justice Lui Gita Mittal Makaina 3-member committee a Manipura relief le rehabilitation vetla na nei dingan sina ana nei ahi in committee in kum 2004 chana chu report som thum lesagi na pi lu no hi ahin la hichi ATR chun hichi committee ho holchil na jong ake sai phapun
compensation ho sei theina dinga achi sa December 2004 a Supreme Court bench khanin Manipur sarkar koma neilego ki halha ki gudo le mi in mun ho alo ho chungchang a hin pi ludiwa ana seizong chu ATR chun apang poi etiwin ko hurle khaji achun KUKI zo ho chen gama healthcare hla samdan si nei lang neya KUKI zo ho kemat na chungchang in fala KUKI zo ho mel seta a ki thatle ki sugen thai ho in le lo ki hal tha chiteng le adang dang zo se jong chu NHRC koma ana ta lang ki du vin hi tu na chai na dingin pu Benjamin Mate chairman KUKI Organization for Human Rights in the Bridge holimna chomcha ga ngayu hitin tuni adinga kuhur 10 National Human Rights Commission koma nampi phat chum na ding dei sa na a lekha na pi nau in sayo chan hin chaita hiti ve Right Commission so initially 2003 UN Human Rights Commission chief pan padasa official condemn bol violence chung changa ita bang Christian community ho chunga social na ki bol pa ite in government gang tan ve sui win lang sunga involve ho koi jong na choi punish bol win ti pa su UN Human Rights Commission jong padasa ansai ta na ani na chu European Union ki tile Europe country tam pi ki ko phom na European Union en jong e chu condemn an bolo hin a chu ai chu wala an chu ipi ha kun adangin ita nam ama UN body ai lo wala war body ni strong war body ni dan condemn a bol zo wa chu amon ai la ya hunga birena hungmat theyong hello ka ti he thum dan chu ai lo wala ai la ya hunga aram bai tingol ho UN in hungmat theyong ai pon so the International Court of Justice ki ti ti nga yong lechi chu country khat ki he na ti thuai na a chu I ho ge chi one International Court of Justice approach ki mo bol thai lo thile a chu the least we can do is example a chu India justice system chu justice system existing justice system as you on justice mo lo wale we can lobby with international community to India chunga to Burma sanction impossible to bangwa chu EPP sanction impossible min lang it in India hi minority ho chunga itabang so na bol win tia chu I khat di thu hin but that is going to be very very difficult na ai so tabang international community ho ga convince na tinga and so ai chu India is a big economy chu min India to ki ho thei ding ho lai ta chu India chunga sanction imposed economic sanction and or any sanction and imposed in the past so even that is going to be next to impossible na so the least we can do is let us put all hope in the Supreme Court Supreme Court chu ikinat tiu hin tin abana National Human Rights Commission le kha ki sa no chu yam da favorable result lo walen so Supreme Court approach bol ki de ho chu tu chunga hi I hodinga gal hi mele ho le adang dang am ho kitile ai ke loi khom piu mainland India atampi intellectual circle and lang media fraternity han lang hoilai moni jong la mona tam zo project a bolo hi chi community ni kina he ta so project a bolo hin chi chu hon tu chana din piu hi poi ke ho minority ke hi win majority den ke tha chim te ai gong ei ku re ti pa chu hi chi expose bon ding to tu chunga hi birin in lam ke ai ta I bolo ti expose bon ti wa chu National Human Rights Commission and lang chong le to Supreme Court ai chi o hin chung la ani na sunga ka sei be nom chu tu chunga hi sunga hi chi to ka sei te ni chi proof lo wala chun a mail ho narrative so tam zon adi etan la te mail he te to sei chu I ho refugee hi ve etan ko terrorist hi ve ai lo illegal immigrant hi ve ti pa chu na ai chi hi to jong atam pi mun tam pya hi chi mail he te narrative ta sat na I ho mi ho mo so amu so na aki mo so na tam pi o mai tan Nagaland hin Assam hin ai sungla ki sana jong imi sa tiau na ti mai le ho zo se ja ko na chu chan gem khara a chen khom pi hon amit vero som masang tabong hilawa tai chom dewa vet na o me ti pa chu nam mi piteos heading in ka sai no me tu chunga hi mai hei gala hi ke mo da na hi it is a blessing in disguise for us ka ti hin
hi nei sunga jong hin ivet ala bultin chuna hoi seu ke nan aphasu ke nan tu langa hi ivet ala hin ai chuna ka lai tabong ma din mun na ga zo wa idin mun ma mau chu inung chu go da mi nong mumin he chi kin jong phamo ka sain ya chu tu lai ati dia in langa lam kai ho hin khang tha ho hin chong le politician hin ai chi hi avela iki tha gel par ngain te ti pa chu ka sei no min ai chu sector in politics ai lo wala sek a groupism na ki ti society and lang nation yong le ai lo la continent yong le ita khang to lo hin ai hodinga best examples africa hin africa te natural resources and lang ep yong le goal hen lang ep minerals yong africa tampin hin but agam hu tu chana hi mi to ke banga khan to zo lo na ko amo yong ko warlord ta banga aphunga changa tribe me thingnu elo la thalaki choi wa amo la mo ki kap thunei ri ki chu na lam wa ho tu chana dark continent ki tia tu chana dark continent om dan da lai az i ho din mun le africa din mun chu ken example a kan pi no me hin i hon jong tu a jong phung la chang i boi pi ho tribe iswa i boi pi ho nomenclature iswa i boi pi ho sunga chi ile la lo wala tu chunga i thu nau 2023 third me apara in thu gan the nau sanga sang zo i chung wang chikin na lai de he thi chu tu na hi chi yo si ho het ding in kan sei no min e chun tu na hi lam kai le yong koi mo pun ami pi jong i he wen a chu mi pin jong thu di din pi sanga iso pi sangam hi lo wala chun ki het mo sa jing ti ta bang thu di chi pin nom lo a chu iso pi pa mi mo mi the yong lo o te ding lo hu te ding ti zo ta bang long thim inei pau hi chi ho dinga khan to na sanga la sam na he ti pa chu tu na kan sei to nom hen ti